Good evening, Ma'am Mukurumdari. Northeast Window TV ki dialogue meeting tabi ba punang putaram no. Actually, ngasi ako ki dialogue ki khana nene jana bi damakta khana na pukachari ba ko ki topic si Contempt Petition over 2016 Mpsc. Hira masida khana nene bda saru gabi na bi damakta ko ki studio da masi election na lebiri ba kai kumna jari ba panelist ani di ahan bada namda masi ke saknai da ba socio political commentator papung posam gom sonamani papung taram no. Actually, dona na election bi de bi kai kumna jari ba oza oge HUEIyen lanpao pauchegi editor obiri ba 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 Dhanabir 𝗡𝗢 Northeast Window ki studio taram nokcheri 𝗡𝗢 ngasi akoi ki pukachari ba hira masi gamari len na ihan han bada Northeast Window TV na semjaba akoi ki report amtang hana akoi punna meeting time na bitan jar lawjege Haukiba 18 October 2019 da Manipur Public Service Commission and Loba 2016 gi Civil Service Examination High Court of Manipur na kwastoke Chaf Manaba Order asi 2nd December 2019 da Supreme Court na amok upheld toki. Makha tabada Manipur government amasung tongan ba party singna Supreme Court da appeal file toki. Side pumnamaki hearing taraba matung da Supreme Court na final verdict piraduna 2016 gi men's exam 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 gi manungda amuk khanna pangthoknaba haiki. Verdict aduda kariguma mamangda appointment fangkraba candidate singna amuk khanna exam asida mai pakpa taragadi service ki continuity amadi mana pariba farm aduda mari lenana fangfam thokpa benefit pumnama pigadabani haina panki hariba direction asigi meeting da amukhanna mai paklakraba candidate singna Supreme Court ki direction makhada Manipur gi government na thabak paikhat pinaba haizakrabasu ngasi forward thabak oina pangthoktana laki loinena Supreme Court ki direction bu lengakna indabagi mayokta amukhanna mai paklakraba candidate singna Supreme Court file tokibani ai ahan begi se oza khoi gi oza dana bida lak chige oza khoi gi MPSC na kano sina khoi gi lawrak pa thabak sing da haiba tare masida suna tana tongan risk kam kya da khoi gi amna issue mayam thokpa chamot na ba sing da ba form se mayam am sulai 2016 gi se so chaupa masi ju issue amani tong hiram kya da soi bana pik than ba mayam puthorak pa de khoi gi RTI tha ki ba high court da even Supreme Court Europe gi cheget na ba ngasi su loi dire haiba tare aduna ahan begi oina khoi gi thangala iba petition sei da kama yeng bi za Supreme Court Supreme Court people notice Justice C.T. Ravi Kumar adagi Justice Sanjoy Karol moi anigi bench na pibani recently pibani ngarang khatang akhoi gi tongan ba reporting tongnar ku yuani adubu ai Surbala ina thamjaning badi 2016 gi wathok leibak wathok oiriba sigi MPSC ne loba exam se civil services Combined Competitive Civil Services Examination ja masi prelim nate masi men's exam ni 2016 gi ado masi sigi wari sidi Mahabharat Ramayana dongna oirani maramdi asoiba aranba pikthana yawram base pikthana 2016 gi keno sida asoiba aranba yamna pikthana yawi loina ko to udraga su mark tabulation da 4 plus 5 ta 9 oido da 12 oisan ba 11 ocean ba invigilator gi signature tawum da ba answer script ta then question manga bi bada ahum choice taw hai bada pramani ko manga bu toksalam ba marks manga ma du mission ba out of choice ahum ka khalo na haibis da pick and choose da question ahum gi answer ahum bi da manga bisan lamba yaw ba manga du ma du mission ba then akoi gi head examiner yaw da ba adugo mayamama 2016 gi keno sida adu masi ai samlabda masi aina thamjarba bhab tanaba hojik asigi contempt Supreme Court yoriba contempt gi pochi ga samnaba yanaba loina leader ga su haire exam si asoiba aran bana pikthale haibasi akoi gi exam du da candidate ogiba kharana High Court of Manipur da High Court of Manipur da moine petition ko file tawjabane ba ihan hana ado hairiba High Court hairiba petition du file tawbodagi di sagi retired justice ani khakna committee gi moi ani yaw committee semaga madu examine tawbone ba adaida no guilty no wrong is found in thagalakpane ba adigi hairiba hojiki ihan an petition se adum masi dismiss haiga adigi adum adu janaba yahidramne ba second moment na kamai tawge da 2016 gi hojiki civil services kamai competitive examination sila yaw candidate sina RTI tawbone moina MPSC da RTI taw kan da di punamak si black and white loin thole
whatever wrong ising ni ngani se loina urakanda adi petition am file tawni high court petition am file tawni adagi high court petition am file tawbodu hojik akhoi gi any window gi any news gi akhoi gi channel sina adum highway duni ado high poche adum ga poche la kanda exam si supreme court hok yong rakanda set aside taweba highway exam sa han girieba 2016 do ado hoi adui mathakta amuk adugi mathakta revision petition la e appeal la e supreme court yong nei but supreme court appeal tawga la e even government of manipur hai tare government of manipur gi mai ki su hojiki high court of manipur pi khiba hojiki parikha du sana ro haiba potu gi mai ta lakpa revision adagi appeal mayam si dismiss taweba then punam si loi mesala kanda supreme court yong na kanda apex body si yor kanda logi form si okanda kari harakeda exam do re-examine daw harakpane within 4 months re-examine daw haibani adeda re-examine daw bududa saigi kano se 2016 da pangthoki ba MPSC ne loba exam dugi result dugi matugina pass taw paching sida allotment loi bigrabane ba whether MPS वगैरह MCS वगैरह revenue department वगैरह तोंग department दा high court की staff हो याव बने हैरी बको high विषय सी लोइने appointment भी न तो हो रहा बने but exam दूसरा ना अंदर में मोई में हमसे लोइना उनके ले देना मोई हमसे लोइना उनके ले but supreme court ना high की वैसे अनोवे exam में अमुंगा ना पंथो अल्लाह ना पंथो पे सीधा करेंगे pass तो पे again among re-exam which if somebody from the candidate found pass, found success, or moi 2016 ki exam result ki matung na moi de assign to alma post me am do different process in the government of Manipur in different department adu moi da amon pigadam ni have neba adu pigadam ni have se akhoi gi hojik lai ba government of Manipur gi chief secretary Dr. Binit Joshina thabak to ontok to baneba thabak to ontok to ba curriculum da ha gana compliance pigabaneba adigi amu han bagi 2016 ki exam du di kalthala ani suba exam amu han bada amu thajaba pass to jaba mayam nu supreme court chat baneba Supreme Court na prekaze re-examine tau aduga pass tau kuda amuga na moida SDC orambo egera MPS orambo egera ICS orambo egera SDO orambo egera lairiba the different economy am say rank and file the department me am the moida elot tau mo sing the POCPB de na Supreme Court chat baneba then Supreme Court na hojik ti haira kari haira contempt petition filed by those really successful candidate against the government of Manipur through Chief Secretary Dr. Binit Joshi. Adamasi, akhoi moina haisi disobedience of the court's order, masi willful dawani. Moi hoski petitioner contempt thariba contemptner singina moina haisi contempt thari singina haisi willfully the government of Manipur is not doing. Is not make the compliance totally have neba adu agadi moi personal presence dagale harak paneba aduna masai aina lagni di surbala ai solution jage matam sana logo su haibiro ko ada masai aina lagni di democracy na akhoi ngasi akhoi gi Manipur su part of India 1949 gi October 15 gi Manipur was part of this Indian Union. Then 1950 gi January 16 gi Labor City democracy haiba adu no khagi lenga lon ma chanadna lai ngasai gi democracy means ngasai gi miyang khanjaba miyang na miyang lengak paiba for the people by the people adugi potuneba but akhode level thisi democracy de hena khangbirang bani aina hanjana amuk ai ningjing jabui wani democracy gi yangin saru oirise phunga nungdum ohum oirise ohum part ohum neba judiciary haiba ma legislature haiba ma executive haiba ma democracy is the yaurise mayam na hai media su fourth pillar ni adunia dani na media na lo akhoi media de je ba khoi lo ba dai to khangbi ba gi habi be wani but the constitution ki any article the any schedule the any kano da akhoi media se adu we ne da we ne hai ba dilate ba sumna media na lo ba dai to da mayam na fourth pillar ni na lo no bi be wani but media is to se lai ba hum se legislation has they are the power to make laws
लो सेंबगी लेबाक तु चलाइनबगी स्टेट तु चलाइनबगी यूनियन टेरिटरी तु चलाइनबगी मोइदा अदुगी पावर लेबा मदुगी मोइना सेंबर कांगलोन लो मयाम से लेबाक नियम दुगी रूल एक लो मयाम से मजी एग्जीक्यूटिव कांगू दुनी एग्जीक्यूट तौदोंनेबा थबक तो ओंथोकदोंनेबा अदुनेबा मयाम की थबक से बट होजिक अखोइदे लाइसी अदगी लो एंड ऑर्डर की अदगी अगेंस्ट लो सगी ऑफेंस मयाम अदगी क्राइम मयाम कमिट तौरप सिंचिना अमु जुडिशियरी दुना अमु ट्रायल तौदोइनेबा वायरल तौदोइने हाइबा सगी लो ऑफ द लैंड होजिक चनैबा लो सिंग मतुंगिना अखोइ लो अहुमंसु हनकता जुलाई 1 दगी चनैबा हौरेदना अखोइ हान सीआरपीसी आईपीसी इंडियन एविडेंस एक हाइरमबदो बट अदुने लेजदा अखोइ गिरि मणिपुर थेंगनैसे अखोइ गी एग्जीक्यूटिव सिंचिना मखोइ गी गुड ऑफिस पाइरिबा एग्जीक्यूटिव सिंचिना चीफ सेक्रेटरी ना मागी गुड ऑफिस दोनो तौगदब थौ मैम से तौदबा अदुना कायदा लाकबा लो गी फोरम दा सुप्रीम कोर्ट ता माइ मैथक एक्शन लखुत पियु मा कोर्ट हाइगी बुदु तौद्रेना अदुने बो होजि कंटेम्प्ट पिटिशन से अदुना अदुगी पोर्टनी अदुना से मसि मणिपुर याम थोइ एग्जीक्यूटिव सिंसिना तौहम दोब तौदबा खुदम होना हाइरोने अखोइ PMGSY की थबक सुनी है सुरमद्रेना चांदेल की मफम मरीदगी पैसा लोइ लौथोख्रेना रिसेंटली PIL अमा हाई कोर्ट मणिपुर फाइल तौदना हाई कोर्ट ना इशू तौबिबा लेबा रिसेंटली ngasi ni ni wangda then adu mama ma adagi then migi hafam thokta da ruli wangda hapchan ba amu adagi adu lothu haiba lothu taba this happening in Manipur in large number and I laksini di 1950 की जनवरी कुंतरुदगी लेबाक से चनरेबा डेमोक्रेसी हरिबा लंगाक मोनसिगी यांगलेन छरु ओइबा लेजिस्लेचर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव हरिबा अहम से विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ कोऑर्डिनेशन थबक तौबियोबा ngasi manipur da wathok am leiroeba adugi hujik laise chief secretary Binit Joshina sagi recently exam pangthu haina supreme court na honorable supreme court na exam se exam to 2016 ki main exam civil services combined competitive examination 2016 ki main exam du high court of manipur na scrape tawkhrabni na adu amona pangthu but अदुगी परीक्षा अदुदा माइ पाकदगी असाइन तौदना तोहान तोहान डिपार्टमेंट दा पोस्ट क्या पीरबसिंदो परीक्षा दु को तखिरदगी मोइ तोखरबनिना मोइ अमोजु अमोना करिंब थारगा अमोना पास तौदी मोइगी हानगी पोस्टिंग हांजललो हाइबनेबा मसिमन गवर्नमेंट तौदबनेबा थबक ओंथोक्तबनेबा अदुगिनेबा कंटेम्प्ट पिटिशन हम फाइल तौरिसे याम जुमिजा याम मरि चुम्बा ओजाना हेना याम फजना खोगी थंबीखरे हबा तारे हुजु पबा करी की थबक ओइना पांगथोक्ते करी दमकता सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से चनदबगी मतंगदा सोइब लैबसिदा कोइना कंटेम्प्ट पिटिशन से लाए हुजिकती आई पबुंग दम लाक्तिगे पबुंग MPSC ना लौबा थबक सिंग से अकोगी यामना मवोंग तादबा हाइदे क्लियर ओइद्रबा हाइदे इशू अदुम थोकपो स्कैम मयाम दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सिंग ममांग दा सुदुम मयाम अमा लैगिरे हाइबा तारि यावबोय फिबम मसुम लै कमाइ थंबिनिगे पबो सुरबला अहम ददु मथक चली इलेक्टिव बुसु अमदी आई मरुप धनबीर साहब मलम ताबिर प्रोनसन कोक मंजरी मणिपुर हाइबे से वाथोक लेतबा अदिगी असुम इशू से कया तादे वाथोक से थोकदमे न्यूज़पेपर द फजना न्यूज़पेपर की बिजनेस फजन गदबनी म अमन नथागली न्यूज़पेपर द मकोई तमत नैनब खोनबा पेपर्स की मसिंग हेंगलकपा सर्कुलेशन हेंगलकपा ताबद नुवाइबा मसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेवरल इश्यूज से मणिपुर कवी 2016 से तौरीब एग्जाम से आई मपान लेरी कोन लक्ष्यबनी सुम डिस्कशन तौब खोप मतम सुम जरप तंजाद अखोने सुम तारक फंगबद क्रमाइन तौगे हेबु अखोने खंजबद एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरबा और स्टेट और कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न तौरी पुनमुग से मखोई चकुन लाई दौन खोने लवी मीगी पुंसी शंबीबा अदगी अफबा म्यूसिंग खलगा से ब्यूरोक्रेट्स पुलिस की अदुअद मतिक चा म्यूसिंग मोन खलगा लेपाक पुबीरकनी अफब सरक पुबीकनी हाइबसे मयाम गे मसे वखननी मयाम गे पंदमने मणिपुर द MPSC से नोरोक ओलबनी नोरोक इट्स अ टोटली इन अ मेस आई हजी पॉइंट्स के हाइजर के धनबीर साहब ना इलोबरेट तौगरे आई खरे सप्लीमेंट तौगे करमाइन तौगे है वो MPSC चेयरमैन कना और में लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय वरमी बोर्ड के मेंबर अमय लेरी अदु मत सेक्रेटरी लेरी कंट्रोलर लेरी अदर कोई म सपोर्टिंग स्टाफ्स मैम लेरी खोली तौरे एग्जाम कंडक्ट तौरे 2016 दा हाइदुक पीरे
हाइदोक पेबसिगा करमाइन तौगे मणिपुर ते पेपर जेंग से मेतई हाइबा और मणिपुरी कम्युनिटी और मणिपुर दे लेबे सिटीजन ना पेपर जेंग बा मोन अपो थबक तौसे सुंग्या यादबा मोशी इशू मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ने मणिपुर से को जो वाथोक के दमक कलकत्ता दो ने थाबीरे कलकत्ता में थार ने फरे तो फरे यारे कलकत्ता थारगा मोई मयाम द उच्चाइरंब ओइरमे मणिपुर द पेपर जेंगदरे मसिगी खगी मोके आंसर स्क्रिप्शन से कलकत्ता द थारे कलकत्ता द जेंग फजन कनाने जेंगनु करी तउन अदुमकते एक डिटेल कन मोई इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट अमसु लेवन रिटायर्ड सेशन जज और नत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमनोते इंक्वायरी रिपोर्ट तो सुक्चा बुक नमोते पावन नंगा होदरे नो खुदों चादना थारे थारक पतन जाते कलकत्ता द लापद फरे दुसो को यारगे अदर लंदन न थागरे यूनाइटेड किंगडम न थागरे यूएस था नोय खुशी नि तौरो वी वांट फ्री फेयर एग्जाम न खने पामी बस्य लाई कोल मणिपुर जरुक पतंजा से फ्री एंड फेयर अदि थारी बपुन मुक्त लोय ने कंप्लीटली मदगी मतुंगिना मधुम हाइदोक पिरम बतारबदि ngasi masi thoidamne मणिपुर हेक जरुक पदा ngasai gi फ्री एंड फेयर तोरंबा थारी बपुन मुच मथम का ओनर एने सम ताबदा 5 फंगबदनो 5 तुगे नाकन वान मुत तिनजनगुम तोई है 7 फंगबदनो 7 के नाकन वान मु हपचली हाइरी 1 फंगदनो 1 दुनो सन 1 नम हाइ अमुकम अनु वम शेमदोगा तारि सलोन मसे ngangnarक पदि इशू नि लोइन तोरिसे अतोबतन अमुकम उच्चाइबा मु हौरे अदुदि रूल फ्रेमर has become a satan government ne tohliba pun manipur public service any service commission have say young folks or lepak ki tamak tan nahron men lepak pugutur ba engak pugutur ba chana patap sem gutur ba kok le mangak tasin moi ki through digi tanaraga loina thorok se like UPS da ko expect taw manipur de se matham kam se or later lara mi gi di 50 lakhs 60 lakhs one ka haina de ma se akoi min de ude kari di tawre de gi do tawde kari amina ngangnare ino kari na tawri pun ma scandals angak pa issue thokiba now a question saibu is that enough manipur public service commission haibu pun ma say government are you treating as a gospel truth ishor ki dabani no logo dorira who is the player in this game government you come and give a statement who is the player and what authority you have nakun akui issues gi mapunsi 2016 de manghal laga 2013 da no no result haidok pe supreme court de other continuity issue moi akui gi qualified to sing do makoi gi amuk mo continuity issue to hon view so and so high supreme court orders it to the book to gi bino justice sub chief secretary nang nan ta lak tang ri pung kui diri yes being a cabinet secretary the chief secretary manguda hang da bojate it is these are all formalities who are behind this why you have not taken the Manipur Public Service Commission ke staff to who are playing this game foul game kari na koi action log the game Manipur Public Service Commission are they above the law whatsoever might be the status whatsoever they might be mai kucha sing na thajan ba to banina Manipur government action log ngam taba that means Manipur government akoi ni khan mana UPSC or MPSC or any other state ki service selection board be ishod don mandir don kun khoram mani for example UPSC da hai se dola kwa da leri punam se mokoi board ki member ogidur se thamagi mamang da moi gi guest house se changhi bodo maim da mobile bag to honde moi thama moi thok pa yade moi maim da wari shaba tarasu mokoi da na telephone pi mai maim da sanhan na do record tor thamuri mim da unan ma yade मुझे लाइक जेल द थंब दो यूपीएससी की मेंबर्स सिंग से तौरी पुनमंग से हाई बर्तते असेंग सरुक से तौबी हाई बने 2016 द थागिब म्यूसिंग ngasi aham qualified ogiba adu amukam thau haina haire madubu justice ko grene hariba who are the main culprit have se maduna kuna pami ba se Manipur government and the government UPSC na sorry Supreme Court decision view haibani who are the guilty who are the key player to ruin the lives of these so many young folks like pabadigi kanagi amuku moi parikha thadini da babocha gi ibemal IS academy da achu to mai chu kharaga aigasu mock interview da tha makai ma akoi makoi thengdari makoi wari da taba de yamna nuaite akoi thamakai makoi bu khara sem saba korpa ai sam yaujari koli but the maximum of them pass that is not the question
अखोई हैबन मणिपुर पब्लिक सर्विस कमेंट परीक्षा थागरे फेयर verdict तो कोई हाइडोक पियो so that nobody plays any foul play highway one yaba 50 lakhs 60 lakhs 1 crore hainari so mang nakong sa koy dum kan tawri kholi adu kanano haji lali ba se government why you were not coming out with the white paper jambyu kana manipur public ki police service ta phang max Nepal notice police academy का training का सथारू है police department the unless or otherwise regular on employment Peter body or appointed either by the UPSC or by the MPSC or by the state board na for any rank se regular appointed natra bate mo ko se training de jahon besunga ya de ma training chalule moi ani hum loidran lae no you are no more in service hai kai no man to duri se maya mamang da DSP gi rank de shit lure tawle office duty se tawle you are no more DSP you come and appear again akoi uniform set to be the high and load pa kharbo pari what will happen to those officers makoi mapun se pong manghan ba mase koi se lorore mase loibe da akoi haibana Manipur government or MPSC kanai makha dale if Manipur government if you feel MPSC the tawriba lila puna mase ko no made ko loiroi whom you appoint nang na pa mahapra or no ne khushi ta hon bara Manipur government gi ma ki jai parole pidana MPSC khushi to bu yaroi kari ma MPSC khushi to bu ya then why you don't take action yes MPSC se makoi Manipur government gi makha da leiribasu makoi functions they are quite independent nobody can interfere it makoi ne pi hodar mother find them but tawri purmak se yeng mudadi state government ki executive agencies head oibanina asumai tona lebadi sunga yade high court chali high court mo supreme court chali supreme court haire amu parikha thalo adu haire amoi thaba yagan ai na parikha thaba supreme court di permission logudrene ai apam madu I can appear in a palmdre I so go to hell I tharoi supreme court with the force to supreme court so kari hani khara sendo ko changing the tawtana exactly kari to hai ke supreme court na give direction very fairly kadik tang ambiguous the thaidok thaijin to bokot pa to bokor to pati pomang man pungdum to mani there is no free fair exam madhu tamakta Manipur do moi karanguma khan khot pa lagpa se kari haini ngase टेबल के नीचे पॉकेट के अंदर गाड़ी के अंदर मईम के अंदर मसी वही से तोड़ी बसे फागी ने it is a fact you cannot deny it adra Manipur de administration phajana pubang ngamdri base HUEIyen se phajana tobi da achum saru chatpa yadabai tamak tani have tamjiga ya nungai je yam phajaba ko gi achum mamang ni pabung thambiri sisu ai gi pabung hai gi bistai de ai di point note tawjaraga asiki reference ai ojadana bidalak chige oja hoji gi pabung asu thambi gi se khudam moina hoji amu pekha thara kanda hane dugi makha chathara kana dum ohelwe supreme court ki kano se inda bai wafam ju leire makoi gi dusu yamna chayet na ba laibak am da music lei se duga khanba matam na hujik pabung na hai gi bise maduda chena basing maduda ngasi phawba putho kanda matik chaba koi thabak lokhat bagi masidi yadena hai bagi dugumba ama phabu pakhat pasu ude masi uda bisina matung da sudum yaboi ning dana koi tarok na bagi tom achawba tamak na bamsu oiduni kari gi puthok ti misconduct tawba sing do kari gi phade one second Ati department ati miwing around with tabak to immediately handcuff immediately action is taken why Manipur Service Commission that this killer some people I will not say the name killer migi punsi pumamang punamaksi are they above the law moi ishor na moi tungak pi high grabra mi hatpadi they are called the white collar crime criminal salary bemusing do mani akoi gi paisa chaba chena ba kangbu kari gi phade misconduct tawba kari gi phade kudam moina koi 20 chehi manga tur kari manli yam chumi pa bunga koi 2021 da so yam awang ba thaki akoi gi paikha state ki de tawri ba seida question shoi be gi do koi ojana so mang mayam thambi ki puthorak pada akoi gi ek ta mong morin ta nei ba answer paper question la na pisil lamba hen na akoi gi cham ma hena phangbuda kunthra ni thoi ga pisil lamba dugum ba mayam am so koi na ukre 2021 gi de grace mark ta 12 mark hena chena be wa form mayam legre sugumba yam na chong na soi ba hai tare masi chong na soi ba hai jare gi sugum se kari gi maran pide kari gi misconduct to bujing gi thidok te ngasi phade kamai thambi ning oja saya adui matang do aina haning mase 2016 da pangthok kiba MPSC ne lawdana MPSC ne conduct tawdana pangthok kiba aham gi na prelim ni ko
उसकी हुजिक बाय कन्वेंशन MPSC की चटनबी हाइगद्रा मोइगी रूल लेरंगनी एग्जाम अमा अखोगी सिविल सर्विसेज कंबाइंड सिविल सर्विसेज अखोगी सिगी कम्पिटिटिव एग्जाम से पांगथोक मतमदा मोइना हाना तौइसि प्रीलिम हाइबमा मेंस हाइबमानिना प्रीलिम्स दी नो कंप्लेंट नो एलिगेशन in connection with the prelims conducted by MPSC legi deba main da nebla ise ada 2016 ge main exam da saige adugumba ahoba asoiba aranba thana yawudagi high court of manipur na adugi exam 2016 ge exam si scrape to wise 2019 ge October 18 da ne 2019 ge October 18 da honorable high court na piba judgment and order amana adugi exam du chatna roi exam dugi matung exam dugi result ni matung ina appointment pi gibising disu chana roi and high gibise 2019 gi October 18 dane 2019 ngasi 2024 ni ko lakchani gi point de madugi exam 2016 gi main exam du chana roi na honorable high court na high giba matam du da kari high ge da adugumba asoiba aranba namthak oidaba irregularity big in the poto it should be inquired Kismgadam ni haigiba Canada Central Bureau of Investigation CBI da 2019 bi bini ko 2019 gi order du na haisi akang nabam matam lo subi adugi order du yam sange ai poraktre ai official hewi ko adugi order du CBI da bi bini ba but akoi no ji hangiya li se CBI na for the last 2019 की लास्ट पार्ट भी बनी 2019 थारगुम से October 18 द पीबदो होय 20 दगी पारसी 20 21 22 23 24 सही मंगा फजल तोरे 24 की ngasi August 22 ni for the last around 5 years what action has been taken up by the CBI against those committed offense hai tare those committed irregularity tawriba MPSC gi kanano hoi khangde it will be known by the inquiry authority CBI ne khangdoi ne ba hairiba 2016 gi exam da lalisi controller na ra registrar na ra chairman na ra adagi khoi invigilator na ra natraga tabulation tawriba kangbu du na ra natraga question sembe kangbu du na ra answer script storing tawriba kangbu du na ra code semi ba kangbu du na ra si up to CBI madu investigation le bani akoina madu da interfere tawning de akoina panning de but akoina lagni de for the last 5 years da CBI gi maki de gi kari masak nai ba masak thokba hairi sum ba si ma chenere sum ba MPSC Manipur Public Service Commission gi hairi 2016 gi exam sida hairiba 2016 gi exam sida sum ba authority sum ba designation de leba sum ba post leba sigi staff sing si chenere hebise moin hairabra visible hoina miyamda point out tawrabra then particularly to those preka hanjan thariba hojik tabona haido migi Manipur Police Service and MPS na tawraga moina exam do haido amnena SDPO ojedana natraga madugi professionally period to the Kanagama police station in the officer in charge oina ho utilize to bidana moisi subdivisional police officer gi thakda lakna bagi adugi thabak work to horaba then prekhadu serantaran moina to bibadagi amu kakhatle amu hannum thale mayamang da thabak to modu to uniform jela modu hongdoga prekha amu thare then prekhadu don pass away अगर सुप्रीम कोर्ट है पास ऑफ क्वेश्चन मोई हाना की थबक those who success in the re-examination मोई previous period contempt लाए अदु आइना मरक से हजिके अनि सुबा अखोई सुरबला की पॉइंट दा आइना थमजनी की what the CBI is doing मदैदा नसाइगी 2016 दे सोयम बदो होंबो चावबे MPSC की सिने निना पिन पॉइंट तौदना मोई की प्रोजेक्ट तौरमबा if the error stop sindo aranda tawamba irregularity tawamba stop sindo moisi project tawdana moisi punishment pir magadi law of the land pir magadi ngasi makata na khara mu phar pasu yaidana but hujubu id maraktana sigi khudong jawa law topic ji khudong jawa ga ainu mo haini di akum bagi re exam do aha magi cancel tawre abuk tawre na adu desu committed some irregularities adu tawre haidana still
हाई कोर्ट मनपुर केस पेंडिंग ले एक्सपीरियंस खरन तौतना एक्सपीरियंस खरन तौतना स्टिल पेंडिंग इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट अदु वरगदी लांगी पॉइंट दी सारिगेदा सीबीआई ने सारिगेदा यहौदबा मना लेबसिंग दो सीबीआई ने मतम जाना थिदोक्तना मोइसी प्रोसिक्यूट तौदना ट्रायल तौदना मदुगी पिलम तौका बिबिटिंग पनिशमेंट मोइने तौरिबा लंजरिबा मराल कमिट तौरिबा इरेगुलरिटी ऑफेंस की मतुना मोदे पिलम तौदो मतम जाना पिहौदमिना सुम दाउ चाउदना लाए देन परीक्षा अमसुम तौरे अदुई मतुंग होजिक तौनी हाइबा मयाम अमजु थोरे मथंग मतुंग तौरनी अदुन तबा एमपीएससी की होजिक कंबाइंड सिविल सर्विस अदुन तबदा इंजीनियरिंग की करी मयाम तौगिबो कोई थेंगनरे हेल्थ की करी ममगी को अदुन सागी इसम जन्ना लक्ष्यनी पॉइंट दे होजिक कंटेंट की पोची यवकांदा होजिकपदी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन से मसक मचुगा खरा थोम मसु याई थोम दबे अखोई खंगदे बट मसी हौबदगी लोइबोक वाशिंग मशीन गुम्बमदा लोगी वाशिंग मशीन लेबाक्सिद चनरिबा मया थौरबा मपांगल तलबा लो मयामसिनो साबा वाशिंग मशीन नंदा एमपीएससी दे सुदोकु सुमने लवे एमपीएससी जे मदुदा ड्रायर का तफसना मदुदा फजना सुदोकना अदुगा वाशिंग मशीन दुदी लो मयामसिनो सेंबा होजिक अनोबल लो बीएनएस कई लाइबको बीएसएस अखोगी संहिता यस अदुगुबल लो आईपीसी मतमबदा आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक हायरंबा होजिक अनोबल मनिंग ओलबा लो अहुम अदगी एंटायर अतै लेरिबा रिलेटेड लो मयामसिने ने सुरबला यमसलगा साबा वाशिंग मशीन अमदा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन जे पुलप हाबसलगा ने सरब सापोन खरा ममन यामबा खरा ब्रांडेड तौरगा डिटर्जेंट तौरगा ने मसी अंग सुदोको सुमने ने आई तो सुदोको अदुगा ड्रायर तौरगा ने अखोई मल्लगसु अमुतुंग सिनबा यानबा इसिंग मनंग नमनबा अदु मतौ चुमने ना आई सेकेंड राउंड थमनी याम फजे amna marik chumba sengo mangyo jan thambi se satina koi gi haiba tare awang ba thaki sigumba commission haiba tare koi state gi pangtho iba laibak semba da yaung duini sila khala iba officers se mogi thodang se yamna chawbi haiba tare yamna aruba sigumba yamna koina line lobo ya da bawang ba thaki paikha se da kano degi hawraka na apik padegi hawraka soira ko mayam si yamna koi gi kano ni laibak thibani haiba tare ai pabung damung lakchege pabung hujiki se koi chahi ani hum je koi thabak tawdana se changdana tongan tongan post me pai dan leina me dai yadre habde ge amuk lautho e amuk tawre tawbe se hanem phom du piu haiba de amuk aso be mayam leire na tawbe post amuk lai kamain thambi ninge pabung koi gi sigi kano seida sumaina chawkraba laingak semba de yawrakaduini mo khoi mayam je khali official mayam sai batare duge khoi gi tungi future se batare semba da chawbo mo gi thodang le awon bam purakpada adu masidegi hawrakana koina yamna modna tauba modna lawba conduct tauba dam chayetna ba ma yam phajadaba khoi gi kano gi mami ne batare chawng tare sina manipur gi khoi gi phibam se masi kamai oirak pe kamai thambini ngi pabu akhoi se lepak leikha de changar bune khoi se mi mamang da utpada अखोई से यम इकाइबा मतिक चाब मी दुबना पोस्ट से पीदना बहोनबा करी हाइनी मना मसिंग यामना क्वा मना यामना थेनबदना थुमुक्ता तोर थिनबा अचुम सिंग दुगी मोय कन्न बहोनबा ते गवर्नमेंट तुमिन लेबगुम तो येन मिन ngangnari करी गना गवर्नमेंट तुमिन लेरिस is the government is a killer or is the government would like to crush the highly talented young officers coming up mokoi punu sama pun se mahang gi khanbara mase min ngang na bai wani akun discussion china thoi be che da high court to toriba court to toriba mpsc da tonari pun mak se loin mi gi pun se mang punu se we have every right to a senior citizen to discuss merit demerits because this is a democracy government you cannot take any action to anybody that we speak we'll continue to speak the truth and we'll try to find out who is who jembu mi gi pun se mang ba hai be se mi gi pun si shembadi ईश्वर बोर्दान पी मिगे पुंसी मपुंसी मंगन बाहिबे से पुंसी द यामनो थिनि शॉक पजाने खुद मम्मा हाइरबदा नुपा मंचामा मासे डीएसपी नि नुपी मंचा दन एमसीएस फंगे मु लुहोंबगी कार्ड फॉर प्रिंट तौरुरे धनबीर साहब लुहोंबगी नुमितरोनी ममंग द योर एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइडेड न तौदन लाए यंगबी तौरिसे कदिन मोय पुंसी रे तौगुतोरिसे डीएसपी ओइरे अमर एमसीएस ओइरे यान वेरी गुड कॉम्बिनेशन इच्छा इशू सिंह ने फंक्शन हराव सन कया हराव तैमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट तौदन कोतन लाकन लोरेगा नुइन मंगाने ये ममांग द लुहोंग द ममांग द समाइतर योर एग्जाम
conducted by such and such declared null and void mapunisi mare. You are hereby asked to reappear again. Kari wona hairi sibo. Adun takde Manipur lenga siga thoi punamak se angak palila ne tawri basamase loiban naroi akoi ishe sengdaba akoi lamchat phajadaba lamchat phajaram tarabadi akoi ishe sengam tarabadi it would never have come up such kind of issue. I Meghalaya legitimacy, there was no such issue. In Nagaland legitimacy, there was no such issue. Any job, any concept ama MPSC conduct about even a constable how low about 2012 the logani 2000 chahitara matung 2022 the moi appointment kar pi ba hori chahitara se mi punse mang na loi rabani moi mang iba punsi shi moi is the government are you going to condone chahitara kanam na hijum mati ke jon khare kanam na I chakhum tanghai mai jon khare lupa lakh ne pan thilu de jade lakh tara jingu thilui lakh tara ni thui thilui madi government so kai khare paisa tam jenabadat bodoi tan mi pun se pon manghalle acha just an example li manung da kayam layer the mon taudi tare pun re-employment petition gani madi mon pamba mi du chahim extension ani petition why government why you are doing like that Masuma favoritism, nepotism, civil service the Changhal Public Service Commission, the Lore Manipur Lore. Mashi Lena Semase Lokok Pase Yagadra Yaruidra Hide the Manipur government Namasakwe Kandabayade. Akweni Mashigumba civil service come filtered Tauritari by young talented. Okoi Ichasu Pangu, no problem. I take an argument later Laramio sing, sharp brain the Lactolamio Punamak, Lupak Roma Pibangam Daba. Let the free and the fair exam conduct of you up of a sarukoto, up of a brain liberation. The most little Oceanu, motion of the deputy commissioner, no more the chief secretary or the Kuyang Manuai. Hazan Tambiri Pabung Marak Talaga, a question Matam Tanga interfere to Zege Pabung, Pabungi Kogi service scheme at the height. We know that Pabungi a lot of exposure, Aduga Kogi Maruina, Kogi Psigi Canoso Rakanda, Mapalum, the Pabunga Lekan in Atopa state, Hibatare, other state, Kogi, police department, any exam conductor of Pabungi do opportunity labor, do experience come into Surbala, I am very fortunate. I Governor Jeremy, CM Galermi, DGP staff officer on the I got ample opportunity. Okay, the constable, direct recruit Habildar, LTA, Amadi special reorganizations ki torpa amama torpa tanjadam DG na or okay additional DG senior sanction chanbidana I conduct to hibus a mga taru pangi. I told myself just a small fry am. Small fry. Me chani hungi appointment tauba amadi makoyi like a constable, literate constable, Havildar, like the Sahibasing directly recruit Taruka Doriba. Me chani chahum chambi chama constable Gimayangishu, the Yakugi typist, okay, computer assistant mayam, LD Gimayam, Ashugumas, a level Mari Mangarak Pangi. I know one thing in Hangachaba. Manipur government, you verify it. Nagaland Tabaktor Mamayamsu, Ajik Shiga Libiri. A Jumnusami Cham, Kunamutramalai, Koli, Manipurti Pibu, copy of Angambakra, Mating Torbingam, the Dingam de Young Bill, Aquanito Joban Carmine Tauri. IGP no Tajarakna, DGP no Tajarakna, you conduct bypassing the DIG or IGP Torgan Nangunito when hide. You conduct, you evaluate the exam, a paper, nang conduct to everything finished or a PBU hang. I nominee Manung the law. Can you have the physical fitness and a tokeni? Loni everything I board member number doctor, secretary, deputy commandant, Adu Ada the Lun Jaholi, the Tokontora. Morning the lore, physical fitness lore. Okay, evaluator kana thagani haying written the thangani. Written thabal lobaka baroma kaita ain pamgu to board member and pamgu the paper pamuni, thong tingani, chak sumun the chagani, mapan toputani, okay, washroom limanakta lady. Nobody shall go to their house, Madin with the paper login. Nundang Pungtara Bauman the completely examinations, okay, must say paper examine loidavuja there by 12:30 midnight the type the loin of DG approval, I mean the checani, loiga torga paper the published the one. Less than 2 days. Exam the law in a Kohima town, the law in a tell a law in Tamami. No telephone, like minister, like Kangachan, pick by state in a law in a kind of sorry, you are late. I moved to Torokani Kangbadi. Mashibo soon level put the Mangarak. I interview low with them.
Havildar mi chom chamre reorganization da lawi adigi maya mo ki LDS ngi lawri ari khigi kanagi khigi hajiki LD ga manaba lenga mo khigi toba khopa kaya mansa khu lawri sipai gi lawri machi torpa punung pose kana umta khudi support umta hangi dene hangsho hangaloi that confidence police headquarters na town engu de pirak patar but I should try to fulfill nominee gi manungda or less than 2 days Tajidraga Manipur government, you asked the police headquarters. I stand with that my word. Hi, but the Kajitan free fair torko torter mean Kubu Kishu Kigan Usu Usitkani. Adun Masi Isha Shadale. Don't take it otherwise. I am a small fry, the Haying Gumajan, Kashuli the museum. Definitely I maintain my integrity. Record speaks. You ring up to the Nagaland, you'll get the free and fair your information. If not, you crucify me, Manipur government here. Don't ring the Nahan Punamuku, Utak than a Sumaita, Namtak, than a Kotana. Mangani Punas Mashida, Nuaite, we condemn you, government. We do not like you. None Public Service Commission, we condemn you. No queen totally Bashar and Punam, no queen of Pongba like to say, Opangi, none at all really ladasu, no queen because a spectrum told them because you are ruining the youthski, Punsi Mangaliba, making mental perjury. Pastor, you meet Wamaka, no, you are not qualified, no, to be at the Avogadi, per have the Kari Toka again as Sibu, Tang the Telegami, Shibajari Haba. It's a crime on humanity, Manipur government and Mpsc. Listen it, you have become a criminal. Those who are committing crime, they are criminal in the society. Togunu, God will punish you. Or to your family also have pap pangari. Na koi gamna tabda sham nungai ba koi experience ma koi share to be have tare matam da amna free and fair oi ba du operate to bagi mawung si kado bagi yaro koi si de su to ge haira gadi and loina ma ki masigi contribution ji me da kar oi ba tare me senga to masi me di koi gi kano de ge tha khuting mak te ge hauraga have tare nungai jai pabung ai aroi ba round gi si ai jatana bi lak ji ge ja koi ji pabung asu thambi ki bada highly talented oi ba koi gi experience mayam sigi moi gi kano se punchi se manghan dora bra ka haim chingba ninghan ningai oi ba ge swadi area am ka ho bang ka oina uba horok pase koi gi hogalak liba civil servant experiencing mapalom da kadi chatlaga koi effort to ba yam nangam da taw da ba chat pangam jada ba swai sida thara ka state ki se ai sida lai ba yenge sida changje ke kaina khan experience mayam sida hojik uri ba maroin MPSC nga chathar iba thawong mayam sina koi da sida asa urak ta ba ninghan rak ba amarom doina onna na koi simai kai amarom da chatlagi kaina khalak pa gi sumai na wakhan sida phaurak ba hai tare sum yam ninghan na ba gi potna makak lakadu bi gi tanja ka sumai urak pa gi scope maka uhalak ba hai ba tare sida adun hogolai be experiencing kita soidana maki dum phawng na ba ge chogo macha amang ni piri base kamai thambi ni sai ba sai joja tasina haragadi ai hanjana di hajaroi matam si leite ngasai ge aina hajabado pulap sudok samthok pam di daga sudok samthok daga ore ado ngasai ge aina thamjani di ngasai ge karigumba pot ama khoi gi mana masing oiro haira oiro pattana pumjhan laktana tawragadi madu akhoi sijinna deba amona hunduk nayaba khoi luka komda hundoi akhoi hoi to bulai tabe on hina dustbin adu wada aida mahi yaubuna sida yaudamna sida kain tawai wane ba matamanda di akhoi Meetei khunai da laisi manipuri khunai da laisi luka komaina phatawdi ligbi machet ro moiro thada nei ne ba ana apatpa apum base masidi bhochin be roi ba tasengna kidang sinaya ba ler magadi kudamoina maroina pakpina ko pise maton je khara pachhala bhauda polangam da hapaga hangam polangum da hapaga ising jom jaidoga apat sing do thokal khara budi lobu yani ada loin pumma de Surbala amona low yaroi masidi it will be replaced ana wom leiba da ka leiba aduna ngasai hojik akoina Surbala na thambiri do tungba laiba experience mayam se MPSC thajage akhoi graduation loire tuition chachere coaching tawjare lairik pajare akhoi practice tawjare akhoi aphaba administrator moige aphaba executive moige leibak sigi rule semdoke miyam gi thogul tawge na khanjari ba miyam se spoil dawrine loi haline pulap akhoi gi summaga akhoi gi summaga kano to budar loi haline ba adana masi manipur gi si khwajele activity kaino da sumaina education ga mari lena ba aduga administration ga mari lena ba sum sector amda
सुमाइना लेरम बसे हगत काकत ngam सुमाइना MPSC na sumai leram base ada ai no hojik haidari duni re exam to bibodo adu man ka su hojik still pending but हाने की 26 तो खुद ही गरे सोई गरे लान गरे असंगांग मयाम मा कनो तमुना हाय दुनी लोंग दोरे न साई मा MPS kind of hapsedana adagi chon em nupim cha du su kaina oidu du su MCS kind of hapsedana ado luhong bagi matam du yogdring aju da parikha du chana roi noi thabuk du phelo re hare gadi kaino to du migi life du ki career parikha hai do ko de kidam sui bhog da suicide to na mahiru sing sometime yawi level ti thog do ko ade ko na yong ka dana mark tin han honor mani si am na lu ba jam chection ba kaino ne ba ado soi sida lady si sai gi akhui si da sai gi sincerity mu wa le ba su integrity mu wa le ba exactly thabak to guda integrity ma lady ba manipur gi lady ba lo sing se manipur da heng lady ba lo sing mayam se it is for the people it is for the state of Manipur na thabak official to the lady ba mayam khang ga dong ne ba from PM to chief secretary khang ga dong ne ba long sing we sang hai lo long sing we sang any long ni lang tang da lang so lo ta da ma khura nang kari da kar le nang phodi pambra kan ma makhan pa me thuna loko pambra na tra ga haw pambra awang pambra ane ma pambra akhoi de like le ga di pi ni adu bu nang sung ba le yo hai da na citizen centric citizen friendly ho ga ba people's friendly ho ga ba office me among ho ga dong ne ba adugi lengak tu su ogedong ne ba akhoi ri hujik lo lengak se mui masana haibani hujik pudi haiba khara tagi dre citizen centric government haigib ne ba hujik akhoi gi manipur lengak citizen centric government ori bra ba citizen centric government ori bra ba hujik akhoi gi social media da chang dong tal le ba akhoi changju sangde khoi media da li akhoi di I pau khara WhatsApp ta kari da taw podu government gi kari gi akhoi adagi lanai luk mayam gi tawai wani akhoi ta seng sangde but social media se akhoi yeng ngam de bo ji social media da irak pa hairak pa chahi yam khaba imai wen sing bog yauna halaman sing yauna pen da ngang ba khol ko mayam se pek thale akhoi kano to ado akhoi ka adu di masi di is it still citizen centric government ori brava ado lengak na aina humble appeal to the government of Manipur aina khoi Surbala gi newtv gi khurong jab loroga aina appeal do jeni di something must be done good asumba ri do biyo ba asumba khara di to biyo hoi mi hoi bani kwa mata anu sin bayana lupa chami gi thabak to 90 mo di to biyo ba taradu no to biyo ba taradu lo biyo awam no biyo haina biyo ba lawon di thokte bat lo biyo ko su kai je ba kwa mata ba no chin pe je khoi ni to hakte de gi pai pu hakte di la abne ba but aina matang de lo di lo sele matam se aina panjani ji su ba amdang ba lo ge ba yam nungai ta ba thok do ma ai gi kai mai len de ko but ai media de le thengna ba da COVID-19 gi matam da mi lising ni ma thok si gi bi Manipur COVID-19 gi matam da sigi dona angang di ahan dagi ekta salak sadana khoi gi khanda perloi dongna malim gi oi ba ha bidi je matam ni kai dogi aina ai ning jage lengak sina what the government had committed matam dugi health services ki director ma superannuation da thabuk gi potha ga ba ma se matam ni ba potha ba abu ri engage social this against the Manipur health services rules then my makhara amka kaje ga dawa mama retired or nina seniority list pv do pv dre amadu hapsale then case awre high court ta nangna sumaina Manipur health services ki nanjina su ki rule mutumina sumaina health service re-engage over say it is not permitted, it is not allowed and high then longfu high government lokukte ba then contempt da wo so contempt har ka ai wasu nujing ko ni ko wasu supreme court su contempt da wina chief secretary matakta then adi su contempt da wa against commissioner health against government of Manipur representing tawa contempt da kanda contempt da kanda matam pire court na pire matam digi last day do lakthu era nungala mu hapsale kamaina rule shendo ga health service ki rule shendo ga the person was reemployed again by the government
See a phone money. Rule the amend to Tokiba. It is open secret. HUEIyen having a table. HUEIyen and Dhanabir having a table. But Moy Hosiki, Matan even Toy the Badasu, Rehanjan and Hatan, it is not related to me. It is not belong to my constituency. Show me. I guess there, I get never Marasunate, I'm not saying it. Lanaki executive Sinchina, good office, make a good office, say, when a chumba senator would say. Kayuna Natava, Yamatuna, they have committed wrong work, they have committed wrong thing. Adu Tawish in any Praman to Jeride. Was it COVID Kimatam Nico Tawido? Madu Yampazagi there. I don't want a case of me that my Matum the Kaza Bado, my service of them Loire. My service of them Loire. Say, Lampolina, Manipur Health Services, my medical department, I never, a situation is a 2 Pumjana Bangarang Hangi go COVID Matamduda. Soon as it over. Then the Mpsc put to the Nicolai. Then about health services, the lady, Chahi Kundama, the Gikunama, service of the Mayam, career, Mugi, respected doctor Mayam, specialist Mayam, director, we are a great one, we are a Mayam to give like to do a comment or give. Masita Wuchum there, I humble appeal there, I came to there. No director of Toki, but to Tonga there, Kahong, but to Tonga there, case or we decide a Kai mainland. Then just I could be there, we get him and I will report it okay. Other I like Sanidi, Hojik Subulagi, question Hanjanjake, Manipur Public Service Commission. I say it is the highest body, it is the highest commission. It is the highest commission to appoint, to recommend for the highest post of the state. But IAS, IPS to the Union Public Service Commission. Next to UPSC State Cabinet, this is the highest commission who can recommend for the highest post of the administration of the state. Manipur Uneva. Sugunda Sidi, Sakna Yengaga, chairperson, chairman, Hapsan Musum there, then Sakna Yengaga, controller Hapsan Musum there, Hapsan Habinatiko, Sidi, Pre At the main sing Jamaiadaba, main sing mission Mangandaba, and Huina mission Mangandaba, Ding of body in Helakanda, Maduna, Akogi, Sapu Lupai and Kaipi, Sapum, Sapuma Same, Coxika, Lady Midana. Sapu Lupai and Kaipi, Sapuma, Sapuyum, the Gikwan, and then they go the Coxika, Lady. But ICS or a Kadava. SDC or a Kadaba sub-deputy collector or a Kadaba sub-divisional officer or a Kadaba sub-divisional police officer or a Kadaba can do the Sumalita or Kanam Tokro. Hinzon Gajunda, Tauraga, Shidunda, Amadus Vision, other Sumalita or a Kanam Tokreba. For clearly, Kandiova, Hydrogen Mohandio, Hydrogen Hitabani. It is up to the exam, don't go any Hitabaito. Adon the Sate, Simanam Naiva. Some Umaga Pumit, Hamagi Poto, I was really eventually learned the original Contempt Petition, I did let him green Kali, other Messi, the will of Hay, other manipulating that I get humble appeal day. However, Hiziki said, I personally in a position of it, I wish I be however, 2016 exams. Manipur Public Service Commission exams say, I shall PC, LLB Loraga, law practice of Javani, but some of the Hajalaga, I did the higher. Nang adugi form thousand no question ba adagi adugi certificate enclosed of will do pesha tingni adi pesha nang yerum chau sangrum tha on hai ba nandi merit to the it will not based on your merit nang yam kan sunate na adu kain kan dai hai du tum chapchan tai adu ma 2016 ke exam da ai gi heng sanpi khatani ma parkha yawe adun ai besi matang bhajan khangi aspirant mayam ai adum loine jai huji case record mayam ai mon da dakar leba manipur miyam na 2016 gi huji parikha du gi 2019 gi october 25 da null and void in script of order dakar leba lakpibe ani second order gi dakar leba lakpibe ani supreme court leba mayam huina pawdo loye madu preserve tor thamjari ba mpsc gi mai lena ba related case mayam se aduna ai arobe ai humble appeal de manipur leyang adi Mpsc gumbadi Surbala IDMC akoigi mukdaba akoigi iful amuk dadaba samnamagi amot tayaba pungchen singba pungba aduma commission no hini
yam phase oza khoi gi yam phajana thambi hai batare yam cha seng oza da sing simak thu iba thengari ba khoi lamdam masida yam na mot le hai batare ram khuding bakta em sigum bas tega haura kan se da samaj tadi amot pana pik than ba sigum loisang sing de sarkar gi pik pade hauraga achoba phawbu loin tarok taraga de khoi gi samaj sigi keno ji tunglam chache karam da lakane ja choba question ama oira kaduri ni hai batare adun yam phase oza na thambi bado masidi yam sing na yam clear wena amak pam ta leitana khoina khangadam ni maram de da choba thodang lawra kaduni achoba offices sing paira kaduni makoina samaj semdok pada choba role ama lawra kaduni ei pabung da lak chege pabung aroi bagi se ojik thambi ki phiram ni sum laga loisang sing ki de hana phajana semdok pa basi sengdok pa se oza na thambi ki mathau ta braina khali yamna mak natragadi mase koina yamna sangna koi di afaba commission amu oina bidamakta mu MPSC commission hairagasu wakhalon si tahogdragani masi kadom chatki bai babo Surbala ki bedi oidoi ni ai laibuk phai haibatai ai guma ichum chamjaba laida su kaya yohogdaba high profile officers nate senior IS officers mayam gamarakta mock interview da ai bu invite to birakna IS academy IVML gi da to biu da moi laibam almost all 76 candidates mayam se numit tarani guma koi mock interview se mokoi be katang guide to ba khotba takpi be copy katang khodong cha phangol mokoi de what is ta ba de as mitte pita de khai kana mo musing yamna wana imung dagi lupa tham de lising mari manga phau phangdaba miyugi imung gi misu Manipur Public Service Commission the qualified Orekhiba laga ako madan null and void declared to the kapli to the museum jaw hai se koi 68-69 museum ko interview ko ni to bani ayuk pung mapandegnan inodana pung mga bo sa elector sap ni ko media ki Mr. Phil kana jaw ko prati panjam se jaw akoi ani tane mapandila ko se taw ta ba yamna nungaiti kan main tawri interview to si to pol sa hang se ta ba yam nungaiti maramdi mipum punamak makoi gi chahi taruk tarit mangi bese mase condone to bigidra moigi migi chahi taruk tarit ka maigi promotion scope ama mulla labani hairubne mathamo shock ki be court ki be punamase amuk to mus kana the heart fail oibos jab thok pani asi punamak se tabadi amna nuaite akune su ngamjaba katang guide to ba court pa akune moi tawi kal batan 95% akune guide to ru da ayam loin pass badi to bi yam harau je atuba ayi marup Dhanabir sab na haire moi the veteran ni Manipur maram da they know each and everything moi na hairi sumaina isen roads to jige Manipur lenga panbiu kuinesu pubiu pukchin sengna thabak se tawi praja gi tamaktum especially asugum highly talented oiba khallaga akogi kanoge Manipur Public Service Commission na khallaga mokoi the freedom piraga mokoi interfere tawdadana favoritism nepotism ngase tawri ba palli puni mase favoritism nepotism tawbadi tawbani natrabadi kadoba tawta akoi lieutenant general himalay kaduma akoi resign tawrama parma thokudru sikarigino makhang mangamuktaba makhad moli bamayam singshe tawbi ganu shoidana bakso akoi narise noi tagadabdi natti but I request to right Dhanabir sab the request to I say don't do it much me thamoidan you will become a murderer achumba saruk legitimate injang na pi jon bagi macha masulai ahing na pung mama kai pung ni da auto rickshaw tonga thobal di lai kakching da gi lai sondak bisenpur di lai tum da dana lai nongal pung teret ki manung da mu chei para police tan ga dori dum chek dori lopa chamri chama tang cheni chhum tang pori bu poto jon mang amati o cham cheni tang pura mu cheki moi macha sing si yauri bani ta badi amna nuaiti ashu masi yembu truth prevails tram hai bu wahem le hayeng akune tawri pun matse masi hisab se matak ta dikharadi calculation tawna phami chitragupta phami aini hindu oi betar adom hindu oi betar badi ati hisab kitab ta lone list ta loin legrabane hayeng madi paukhum do hayeng matak ta nokoi kari pi ga dagi adu tanatana adu madi involved tawriba it's a crime tawriba mioi dagi hen criminal oi it is a perjury to the prestige na koi issue masi yamna papni tawbiganu fear une thadokpiu free une thadokpi ngasa Dhanabir samna palle certain percentage issue high off and on 10% 15 20% we chawa ya doni chawna no problem interfere tawgunu tawbu ya don pam tawbiganu service extension re-employment what do you mean by that
mi shidrin loikre mi ma block to bana makha joint director additional director madi koi gi deputy director koi gi digi koi gi assistant director ma superintendent mak min live to mi live play amuk tang ne nominee tang sai director ujerum ge no ma to sai deputy director ujerum ge ha ma pun se pumang man mani to gunu to not to begin to gunu Manipur government. This is our warning to you, not appeal. Have it thamjigi. Yam nungai pabong koi gi yam mo chumi koi gi laibak ki thabak tawgada ba civil servant che logo matam da lana khanjin ki bai basi na taseng ma koi yam thina laibak thibene duga sarkar sine sigum ba scam am lai hara ga di kari ke koi even high court bo yoding kan action lokhatte lobo dum yabani swai gi matang gi su matam chan interfere tawrakan da sarkar gi mekai de gi su to honing ba du su thamjage yam nungai je amacha de gi hauraga chaw awang bi tak thak phawa koi na sigum ba corruption adagi seng da ba sine yom da lai ta ga samase madi chokhat pada suki matik thin da ba maning han bai badum de dum oiraga da ba poni yam nungai je ngasi ge koi gi dialogue ki program asi bu suruk ya biduna khana nei na bisida akoi mapung phan be da makta ikai kumna jariba babung sonamani amdi oza Dhanabir ani bu notice window tv gi makai diga muka so hanna thakat phung ruk chen ngasi gi onedi akoi gi dialogue ki program asi matang ngasi loijere hayeng su pungpham simakta sung soi soi dana manipur thoi ba tongan ba thodok othok singi matang da khana nei na bi tanja du koi gi dialogue ki forum na puduna lakjege miyam sung soi soi dana mideng ta biu punang po muka hanna khurum jari Haukiba 18 October 2019 da Manipur Public Service Commission 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 2016 gi Civil Service Examination High Court of Manipur na 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏 Order asi 2nd December 2019 da Supreme Court na amok upheld tawki makha tabada Manipur government amasung tongan ba party singna Supreme Court da appeal file tawki side pumnamaki hearing taraba matungda Supreme Court na final verdict piraduna 2016 gi men's exam 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 gi manungda amuk hanna pangthoknaba haiki verdict aduda kariguma mamangda appointment fangkraba candidate singna amuk hanna exam asida mai pakpa taragadi service ki continuity amadi mana pariba farm aduda mari lenana fangfam thokpa benefit pumnama pigadabani haina panki hariba direction asigi meeting da amuk hanna mai paklakhraba candidate singna Supreme Court ki direction makhada Manipur gi government na thabak paikhat pinaba haizakhrabasu ngasi fawa thabak oina pangthoktana laki loinana Supreme Court ki direction bu lengakna indabagi mayokta amuk